Мен Мамат Керимова Мадина. Бул Усманов атындагы номер 5-мектеп гимназиясында башталгыч класс мугалим болуп эмгектенип келем. ЮСАИД тарабынан уюштурулган жакын көмөк проектиси берген мектептердин негизинде кандай иш чараларды алып баратабыз, азыр сиздерге көрсөтүп берем. Bunu mekteптеги ачканда карагыла. Биринчи сүтүнө доңдурулган, сүрөтүнө, авторуна, эмнегени, ичиндеги ар бир сүрөттөргө доңдуруп сөздөрүн окуган. Степен кимдеги, агайын аты ким экени, агайын кайсы сүрөттөргө жакшы доңдурган. Баарына таркатынан кийин баары таркатан аркасынан макулду. Ошо баракка муну китепти окучкан эмнени түшүнүңүз. Каласаңар сүрөт менен, каласаңар окуянын картасы бар, баш каармандары, аталышы, жан башталышы аягы. Шундап окусаңар болот. Каласаңар сүрөт алып берсеңер болот. Каласаңар класстер менен сүрөт. Түшүнүңүзбү? Класстер сүрөт, окуя кырсат менен көрсөтөт. Çaçınan tardı Mektebimden okutkan ecelerim ağaylarım Sizlerge başım eğip tazim kılamın 11 yıl bir okuduk bir tuğanday bulup kaldık Biz gemi buyruk gelip acıradık Madina kolları çöktüğünde kolların ışıklısı geldi. Sizlerin kolları çöktüğünde mongosular var. Evet, canlı gösterdi şu kalktı. Aydın çaçında korkuş kalktı. Evet, benim tarafımda tegerekinde kullanıp eket muska tarafından vardı muskalardan mücadele bolmaydı. Keyfet kozlarında rötte kullanıp doğru karşı mümkün. Bu korkunçları çok bana özü turan anın. Canlıların sütü tamam. Adam diyor bolmaydı bu canlıların tamam. Ay içim ağladı. Yok. Oydağı mopposuyga okşagan nerseni cevapmın. Аны жерге болбойт. Ал зыян болушу мүмкүн. Каттанmayacak. Сол каттанmayacak. Мен досум менен китеп окуганда абдан жакшы көрөм. Кете кызыктуу. Майгам намазда окуганда алар маалыматтарды алдым. Алар. Эже моктор окуйсуң? Аны жылга менен айыл.